Aya nĩ aciari kuma thukuru wa mũndũ kĩũmbe wa Silver Bells Kimumu arĩa megwekinyĩtie wabici-inĩ ici cia gĩthomo kaunti-inĩ ya Uasin Gishu marĩ hamwe na ciana ciao. Mwĩhoko wa aciari aya wa gwikinya wabici-inĩ ici uma kũheo mwerekera wĩgiĩ arutwo aya 23 kuona kĩgeranio gĩa KPSEA nĩ kĩarĩkire, no ĩndĩ matinakora County Commissioner oro ũndũ ũmwe na mũnene wa gĩthomo wa kaunti ĩno na maabitha arĩa maranĩirie nao, no mwĩhoko mamaheire wa atĩ ndeto ĩno nĩ kũrorwo na maheo mwerekera. Mimi ni mzazi wa baadhi ya wanafunzi wenye wako pale Silver Bells, mzazi wa wanafunzi wawili, they are twins. So mimi kama mzazi, tangu Wednesday, hii maneno ionekane kwamba wanafunzi walifanya mtihani fake, hatujapata mwelekeo mzuri. Wakati tumekuja county, we are not satisfied with the information. They are not giving us the period ni lini watafanya mtihani. Hata sisi wazazi, mtoto anakuuliza mam, ni lini nitafanya mtihani? Tulifanya mtihani ya IFI. Na wengine walifanya ilikuwa ukweli, sisi tulifanya fake. Tulisikia vibaya. Na sisi nataka kuambia serikali watusaidie sisi tufanye mtihani. Mimi nasikia vibaya kwa sababu tulifanya mtihani fake na tulidanganywa. Na naambia serikali ya kwamba tufanye mtihani wetu na tutapita. Hatuhisi vizuri. Kenye tunaitisha tu ni justice, tunataka kufanya mtihani. Aciari aya maugĩte ministry ya gĩthomo nĩ ĩregucia harĩ kũmahe mwerekera wĩgiĩ ciana ciao kuona makoretwo makĩrũmanĩrĩra na ndeto ĩno hatarĩ anja maraheo. Kwanza kabisa tangia mtihani ulifeili hatujawahi pata jawabu kamili. Haswa vile tumefika hapa asubuhi hatujapata hata washikadau wowote kutusaidia sisi kama wazazi. So swali ni kwamba watoto wetu wako gizani na nani atawasaidia? Wadau wote wakichificha ama wakubwa wa idara wakichificha, mtoto atasaidika aje? Ministry of Education within Uasin Gishu County, ni nini kinaendelea hiki chenye wametuficha? Kitu inanikwaza sana ni kwa sababu tumejiandaa kwa hii mtihani kwa kutoka Januari hadi mwezi huo wa 10 ya mtihani hiyo inafanyika. Sasa tukitarajia mtihani itafanyika, kumbe tunaletewa mtihani gushi na tumelipa gharama yote yenye wametuitisha, kila kitu hadi chakula wanakula shule. Sisi tunaomba kama wazazi kwa Silver Bells Academy watoto wetu wafanye mtihani. Hiyo tu ndio tunaomba. Tuko na uchungu sana. Hakuna venye unaweza kaa na mtoto ukae naye kutoka Januari mpaka December, unafikia mtu anaenda kumaliza mtihani ukwambia mtihani mtu hajafanya. Ihinda-inĩ rĩu arũgamĩrĩri erĩ a thukuru ũyũ arĩa maikĩtio ngono kũrũmĩrĩra ndeto ĩno nĩ marekereirio nĩ igoti rĩa Eldoret na mbeca baribari gũkũthuthuria ũgĩthiĩ na mbere. Thutha wa ndeto ĩno kumbũka, County Commissioner wa Uasin Gishu Edson Nyale nĩeranĩire atĩ ũthuthuria nĩ ũgũtabanio na arĩa othe mekũnyitĩkana mateithĩrĩirie kĩhĩngĩca gĩkĩ matacũkĩrio makinya ma kĩwatho, kuona nĩ kwerĩkanĩte amwe a maabitha gĩthomo nĩ makuruhanĩtio harĩ gũcabithia kĩgeranio kĩu gĩa KPSEA kĩa maigĩrĩra. Ngĩribotera Kameme TV niĩ njĩtagwo Wangui wa Mũirũrĩ.